Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, урматтуу YouTube көрүүчүлөр. Бүгүн 8 май 2021 жыл Бишкек шаарында Пригородный айылында мал базардабыз. Ошого келип койлордон баштап тартайык видео. Сиздер видеодон алыстабай, видео жакса лайк, сунуштар болсо комментарийде калтырсаңыздар болот. Ама 3 кой козулар алынып, 3-өө 39 миңге алынып, азыр эсинен сурадым мен. Караңыздар. Үйүңүздөрдө ушундай койлор эле алыш керек болсо, видеодон карап результат чыгара алсаңыздар болот. Ушундай болгон койлор экен, 3-өө 39 миңге алынып турмун. Биркиси ургачы, 3-өө тең ургачы. Токтулар экен. Достор, каналга катталганды унутпаңыздар. Шеф, алдыңызбы буларды же сатып атасызбы? Сатып атасызбы? Канча сурап атасыз буларды? 8 сатып атат. 8ден, токтулар экен. Сураган баңарга мындай. 8 миң сомдон сурап тур экен. Беремес. Булар да сеники? Байкуштун кулагы тыгылып калды го. Кулак элешип калды ызымга. Кирели. Мен эже айтпаган жок, мен перекупчик эмес, мен өзүм алып аттым. Бериңиз эже. Сауда болуп тур. Мешайт этпейин. Канча болду экен бу? 8 миң. Карпы атасызбы? 18 би, 8 би? Семиз кой экен. Бой басы түшүп тур койлордун. Так. Assalamu alaikum аксакал, кандайсыз? Канчадан сурап атасыз? 11 миңден, а козугачы? Козуга 8 миң сом, чарба койлор 11ден сурап тур, 8 козуга. Буга канча сурап атасыз койго? Бул да 8, Картанга 8. Бар, базар баа берди, сурады булар. Сурача тарган. Жакшы. 9дан бербедиңиз, Жакшы. Алдыңызбы эке? Канча болду? 11 болду. 11 миң. Assalamu alaikum. Канча сурап атасыз? 20 миң. Сиз канча сурап атасыз эке? 17 сурап атат. 17 миң сом. Семиз экен, же боозу бул? Жок, семиз болду эмес. 20 миң, 17 миң. Жакшы. Мына кызыл кочкорлорго келдик, кочкор. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Assalamu alaikum. Sizdeki? Assalamu alaikum şef, kandaysiz? Koçkorlar sizdeki? Kançadan surap atасыз bularga? 26dan kurup surap atam. Kança baş? Var koçkor erkek ha? Var koçkor. 26dan kuruk. Var meniki emес. Bul sizdeki emes be? Vardı. Verdi, bana verdi, suradı. 22'den beri olsun. 22'den. Kaçadan geldi? Karağınızlar 22'den kuruk. Yürüyüptür vardı. 26'dan sıra attır belki. Şunday olan kaçırlar. Ondan başka dağı var eken belki. Kayakta turasız? Bişkek şaharında mı? Bişkek şaharında turabız deyip. Telefon numarınızı aytınız? 0703 0703 97 97 42 94. 42 94. Ушул номерге чалсаңыздар болот. Видеода бар экен ушундай сатылып кочкорлор. Кочкор, койлор, ургачылар да бар да, же бар жокпу андай? Ургачылар да бар. Ушул номерге чалсаңыздар болот. Бишкекте турам дейт беке.
Qarаңыздар, semiz qo'chqorlar ekan. Assalomu alaykum. Qanchadan ekan to'qtilar? Qanchadan so'rab otasiz? Qanchasin? Ökö 15 tane, 14 13. Narx 14 berkoyish. Arka 14 berki 13. Vurgacha bak. Qo'z o'xshaydi. Ha, pichmoq. Qarаңыздар. Soyvonga jaraydi shular. Siz qancha so'rab otasiz? 8,5 ming qo'zi. Assalomu alaykum. Qanchadan so'rab otasiz qo'zilar? Ya, qanchadan so'rab otasiz? 8 ming so'm. 8 ming so'm. Qo'zilar. O'shanlarda mana buni 5 ga, buni 6 dan. Ishlaysan-a? Va, Qancha to'kon 14 jar, buni 3 o'rin 21 so'rayapti. oqni 5 so'rab otasiz. Borda bilgasizlar, shu 6 o'g'il. Tak, bular echki tekegan qanday. Assalomu alaykum. Qanchadan so'rab otasiz bularga? 15. 15. Aslan nemelerimiz Tekeler ekan. Paroda baya Zananskiy. Zananskiy degan paroda. Zaninskiy. Tekeler 15 ming so'mdan ekan. Tak, assalomu alaykum. Qo'ylar qanchadan buni olib qo'y? Yo'q, qo'chqor bu. 65. Ucho'dan qo'chqor. 65 ming. Bozor alami degan. Ucho'ni 65 ming so'm. 65 ucho'v. Ucho'v bu. Yaxshi. Qancha? Tak. Qanchadan so'rab otasiz? 8,5. Qo'zlar 8,5 ming so'm. Assalomu alaykum. Aldingizni sotib otasiz? Qanchadan bo'ldi? 9500 dan? 9,5 dan bo'lib turibdi. Okey. 9500 dan bo'lib turibdi. Assalomu alaykum. Qancha so'rab otasiz? Meranos. Ya. 5 ga beriyorum. 5 mingga beriyorum. Arzon aytdasiz-ku? Siz qancha so'rab otasiz? 15. Bo'g'iz olaymi bular? Erkek mi ekan bu? Ha, erkek be. Semiz. Semiz bo'g'ilgan ekan 15 ming. Yaxshi. Semiz. Siz qancha so'raysiz aka? 13,5. Siz qancha so'rab otasiz aka? 13. Bularchi, bular kimniki? 13 dan. Bularda 13 tane. 13 ming so'mdan. Burada qo'chqor turadi-ku. Assalomu alaykum. Qancha so'rab otasiz? 50 ming. Qancha tish bu? 4 tish 50 ming so'm. Nimaga? Quloqlari. Quyruğu. Aldingizlarmi? Qanchadan bo'ldi? 8,5 ming so'mdan ekanmi? Qo'zg'olga qancha so'raysiz? Ya. 10 ming. 11. Onlar alınmadı. İyisi yok. Qaysi da olar? Şöyle. Ha, 3 qo'chqor. Qo'chqor. Gün aldı. Qanchadan berdi ekan ham bu? 55 qilishyapti bular. Üçöga. Uchovini. Ha, onolar 57 da. 2000. Yaxshi, bozor bersin. 10 tart. Qanchadan so'rab olasizlar ham bular? 20 dan. 20 dan, ha? Turg'un. Bari qo'chqorga deymi? Ha, qo'chqor. Qo'chqorlar bari 20 dan. Qurugoy. Yaxshi. Ha, bo'shanib ketib turgan. Qancha so'rab olasiz? 16 dan. Narx qo'zlargacha. 11 qanchalik bular?
Yaxşı, assalomu alaykum. Qo'zbo'qay qancha ekan? 25 ming so'm. Yaxshi. Sen qancha so'rading? 18 ming so'm. Qozisi bilan bularchi bular? 1 2 3. Biri yegiz o'xshaydi. Qozisi bilanmi? Yaxshi. Siz qancha so'radasiz? 13 ming. Erkek urg'achi bu. Urg'achi bu erkek. Bular qanchadan? 13 ming so'mdan. Ya aldınızlar mı? Kaça oldu üçü? 50. Açma bunu aldık. Akşiraş 56 bin üçü. Assalamualaikum. Kaçından sıra odasılar mı? 200. Toğdun çoğu gana. Bu kaçadan eken yani? Toğdun çoğu 200 son. Mına Qo'chqor alınıptır. 10 ming so'm. Qancha oldu taqsir bu? Suluğu 15. Qozisi yana 15 ming so'm. Echkilarga keldik, echkilarga. Qanchani echki? Ya. 15. Sütü var mı, yo'q mu? Tekeye qancha? 10 ming ha bu. Toqol teke ekan 10 ming. Farqi yüzü echki 15 ming. Bo'lishi 35 bu. Zaman. Zaninski degan pardon. Zaninski. Qancha litr süt var ham buda? 3 litrga gepildik bir ekan. Lekin tug'an 4 ga jetadi bu yil. 4 jarimga boradi. 3 litr sütü var. Naq 3 ta. Naq 3 litr süt var ekan. 35 ming. Bo'lar ha bunda. Yetishasiz be. Yo'q 35 bor. Oho. Siz qancha so'radasiz? 25 ming, 15 ming, 35 ming. Nam 125. Bu 15. Bu 1 litr sütü var. 1 litr. Bu'cha. 3,5 litr sütü var. 3,5 litr. Bu qancha dediniz? 35. 35. 2 balası bilen. 2 ulog'i bilan ha? Bunaqa 1 balası bilen. Bir bala ulog'i bilan 2 2 litr sütü var. 2 litr sütü var deydimi? Telefon nomeringizni de aytыңызlar. 0776 776 78 78 0004. 0004. Şu geçkilerin neyisi? Ha, buna geçkin neyisi böyle ekan. Sizin nomerinizi aytыңызlar. 0701 72 40 72. Buna geçkin neyisi böyle ekan. Şu nomerge çalsanızlar болады. 35 ming so'm so'rayaptir. Saqol, assalomu alaykum. Qancha so'radasiz? 15. 2 ulog' bilan ha? Qancha sütü var ekan bunun? 1 litr sütü var. Birinchi tub. Yaxshi. Birinchi tut 2 ulog' bilan 15 ming so'm. 1 litr sütü var. Ya. Kemi var. Telefon nomerini aytыңызlar. 0775 0705 geçiresizler. 148 176. Yaxşı. Assalomu alaykum. Aldыңыздар mı? Yo'q, sotib o'taman. Qanchadan so'radingizlar? 17 ming so'ratam. 17 ming so'm. Qo'chqor ekan ha ko'ting. Qo'chqor. Tak, narxlar alınganlar var mı ekan? Aldığımızlar satacaqlar. Alındı. Qanchadan bo'ldi? Alındı dayışıyor. Aytpaysizmi? Nimaga alınıptır? Şol qo'shqorlar. Peki aytpay qo'ydi seni. Siz qanchadan so'radasiz? 15'ten de sıra otobüs. 15 ming so'm. Qo'shqor bular ha? Qo'chqor. Mana cho'vi, chekovi. Eko, mo eko. Eko 15 mingdan. Qo'zi ekan bular shu. Qo'zi.
Sırtlaşma. Yok, qanchaga aldınız bunu? 16,5 aldınız ha? Semiz koy 16,5 kelip alınıp tur bu. Dostlar, sizlerge videonu аяқтаймын. Video жақса лайк, сұрауларыңызға комментарийде қалдырыңыздар. Базардың сыртында эле тарттым азыр. Эми иче кирем экинчи видеода. Каналга катталганды унутпаңыздар.